Balanın en kiçinekeyi bagat degen dagı söz emes. Tuğra, bizdin Kırgız elinde balanın en kiçinekeyi atanı bagat değil. Bирок şariatı buzup atışar. Bирок başka nerse bile tuğulap koyuşar. Sen bagasın gücesen ağırap deyip ırazı olup verişir. Demek dogovor olur. Айтылбаган договор. Үй-жай саңа калат, биз ыраазыбыз, муразыбыздын бардыгына, бирок сен багасын деп ошого макул болуп кетет. Бул деген айтылынбай макул болунган шарт. Анан ата-эненин үйүндөгү доля аркында баккандагы доля болуш керек. Эгер ата-энеси калган мүлктүн бардыгын кичинекейге калтырбайбыз, бирок багасыз, бул адилетсиздик болот. Үйдү калтырсың, сен бак ошондо. Анан жок, сен багасын бирок калтырбайбыз десе, анда жок, анда жылдап багабыз да. Bir jıl men bagan, bir jıl sizler bagasına. Şuntu aytыш керек. Ne деген adiletsizlik bu? Eğer baldardın bari bir koroga tıgıp alsanda, sen çıkkanга tuura kelet. Şarga jakыныraakka kelip bala çaka baga turgan bolsоң bul jakşı. Maňa Moskvada yaşap жүргөн baldarыбыздан bирөө keldi. Kecha jakында, 3 gün bolgon jok. Anan deyt, apam 65-жылкы, atam 63-жылкы deyt. Bunlar yaşlı adamlar olur da, men 75 жылкымын. Yaşlı adam ölüp kal edip, aksakal bol edip. Jetim aksakal emi, oşo ile yaşıyor da, dayı olup. Dastorkon çekesini mod çay koydu aksakallar. 65 şundaydı hazır, şimdi. Hazır 55 жылкылар dağı ança emes, o 45 yıl aksakal hazır, misal üçün. 65 o etektirece girilek ayağa. Anan bizdi karaysız evlet, tapkan akşamın bardığın, ateneme sala verem deyip, dağı dele üyüm yok deyip. Anan hep de pul çoğultup gelip üye alayın jardan ber desen, jardan berbey koydu deyip şuntu atat deyip. Ben ayttim, yok dedim. Sen antıp begin. Sen hazır ateni özдөр karay turgan uvadı. Sen bunlarga jardan emindetlemezsin. Sen özün butunga turup, üyünü alıp, bala çakkan karap, üy jayın kurup, tirinçiliğin oңдоп almanıp, atenen sana jardamına muhtaç bulatan vakit gelgende jardan beresin. Hazır üşüntüp kalsan, keyin uyun jok kalsa, bu akmak koçu deyip, oşo oydan kalasın, keyin özüne daga jardan bere albaysın, atenene daga jardan bere albay kalasın. Atenege jardan bere turgan millet, atene senin jardama muhtaç bolgonda tuğan. A bizdiki kanday, özü 40-50 gün çıkırıp, apkede apkelip alıp, an akçasını alıp, maşını alıp, alıp, toyga varıp, an apşırataga varıp, ısık kölge varıp, aylanıp toylup jüre verişir. Demek, baldarga zulüm kılıp koyar. A baldardın çoğuyu atar. Erten atenen karı üyjayın karay albay kalsa, senin karaşın gerek bolup, senin üyün jok bolup, bir koroga tıkılıp alat bardığı. Demek, ateneler dağı, ede baldarga tuğra emes mamile kılar. Üy salıpta başkagıda işlep jüret, kanı menen işlep jüret şakta. Canı menen ölüp kala çıktı malı var, atenesi alap gelip, göynep gelip, canı moda menen maşınalar, başkagalar, jok kılar. Anan 10 jıl işlep gelip, hayırlı şu havalda oturuyor verir. Anday emez. Bu açış gerek bir tuğandır ballarga, kızlarga. Anın neverilerin kararı deysin, neverilerin akşağa karaysın sen. Akşa jönösünde baldarını durbaysın, akşa jönötmösü telefonun baldarını iladip pul sal deysin. Balan açardan bermese sana kim jardan berip durur? Balan hazır üyün salıp olmasa, tirinçliğin oңдоп olmasa, bir sodasın joluna sal olmasa, erten kantesin sen. Şonun üçün ben aytat elem, ayttılar dostlarına, atenelerge, baldardı kıynabaş gerek. Oşolorun özlörün işi, özlörün akçaсын özlörüne sarttap, jaşosun oңдоп alış gerek. Kaçanга чейин ошо кыргыздын балдары Новостройканын чекесинде туалет жок, банясы жок, жашап жүрө бериш керек. Андай эмеспи? Көп жүрүң атенен ушинтет. Шуну угуп аткандар да бар бу жерде. Мына Орусиядагы башкалар бар. 10 жыл иштеп эчтекеси жок. Мен билем. Жакын туугандарыман бирөө 4-5 баласы менен Екатеринбургка барып, 4 жылдан кийин 2 сумка менен эле келди, болду. Кана 4 жылдык өмүр. Жейилим алган жок, башка кылган жок. Курсак тойгон эле ол жок. Адамдын ойной турган убагы жаштык балак доору, иштей турган курагы, кийин карынган күч кетет, белиңен күч кетин иштей албай каласың. Ошого таппай турган азыгың болуш керек сеники. Ошондо балдарың сени карайт. Өзүң чалып элесиң, кар кемпир боло элесиң. Анан балдарга акча салакчасына дейт. Өзүң иштеп, өзүң баксаң азыр. Атене урпаттуу. Ошончо кыргыз өнүкпөйбүз. Дүңгүрөт той кылат. Деген таап келген тыйынды. Кайсарыңа той кыласың сен? Балаң заводтакса Кока-Коланын директори макул эле. Орустун штанын жуйт балаң аерде. Башка иш кылбайт аерде. Анан 10 жылдан балаң кыйналса жаңы көрөсүң сен. Кандай болот? Ошону ойлонуңар туугандарым.